Salam dostlar, hoş geldiniz. Benim kanalıma Zuzu Kaçıyeva, men life coach'um. Bugün Bakıttan Sırrı degen 3. bölügün karap ketemiz, talkulaybiz. Bakıttan sırrı daha bir nersede jatat. Bu bizden göz karашta. Göz karaş degen başkaça aytkanda fokus. Misалы, fotoapparatты alıp siz сүрөткө тартканда жакшы тартылган сүрөт карап эле суктанасың. А эгер мынтип бүдөмүк болуп тартылып калса, башың айланып түшөт. Же болбосо биз кол жерди тартсак, ошол нерсени тартат фотоаппарат. Же ылай баткак таштанды жаман жерди тартсак, ошол жерди тартат. Демек, фотоаппаратты каяка бурса, ошол нерсени